اف بنکەیەکە سەربازیە ئارتێشا عێراقیە لە شنگالێ. جیگرێ فەرماندەیە ئۆپەراسیۆنên هەفبەش و سوپاسالارê Iraqê piştî şerê navbera hêzên wan û hêzên berxwedana Şingalê Yebeşê hatine Şingalê û dibêjin rewşa navçeyê aram bûye. Me asayîş û yasa çespandin û me hemû rê vekirin. Ti ziyanek negehişte dezgeh û xelkên sivîl. Hêzên me li tevaya Bakur asayîş çespandiye. Şerê roja duşemê sînorê nahiyeya Sinûnê û gundê Dûgirê li Bakurê Şingalê ji bilî kuştina serbazekî artêşa Iraqê û şervanekî Yebeşê li gorî Wezareta Navxweya Herêma Kurdistanê koçberbûna bi kêmanî 701 malbatê jê hatiye. Reşîd û malbata xwe bêhtir ji 110 kîlometreyan ji Sinûnê birîne û hatine vê derê li kampa Çemişko li Sînorê qezaya Zaxo. شر نه عادی بو نه شر کلاشینکوف بو شر هاونا بو شر راجیما بو شر دوشکات 26 بو هاونا 120 بو شر همو انواع سلاحها نستخدام کرن شنگاله والنيف مدني هذا اف درجی نزیکی پراس حیلایه اف مالبات پیداویستیان خوین سرطایی بارکرینه او بر بدهوکه و کتنره شر راوستیایه لی دودلی مایه بياكو مش سنونة تينا قالك جيشين وربو وشرها بو ومنطقنا خوش بو زاروين ما ترسين وأمان نينا أم جاركا ديجي رافينيا سيها جاركا دي رافين دي ساو فرمان سر مرات بي هرو فرمان اكش برتي وجيه كي مانينا وارا كي مانينا أم نظام الكرب ساكنين Yebeşê bi nêzîkî 800 çekdarî xwe bi beşekî ji fewca heştê ya hejda şebî datîne. Lê artêşa Iraqê dibîne ku li gorî rêkeftina Şingalê Yebeşê weke hêzeke nayasayî pêwîst e Şingalê bi cih bihêle û derkeve. Xal Elî fermandeyê fewca Laleşê ya hejda şebî behsa sedema wê yekê dike. Ez dibînim ew hinek fikr dwan siyasî heyna hîş êt 2014 شاغي PKK هاتيا منطقية و PKK او پرورده کرین و فکر دایوان از باردکم هیچ او سروی فکری بین فکری رنامشین Yebeşê di daxuyaniyekê de tekeziyê li ser wê yekê dike ku kêşeya Şengalê ne serbazî ye lê belê pirseke siyasî ye û amade ne bi gotûbêj û diyalogê kêşeyan çareser bikin. Lê li dijî her êrîşeke serbazî li ser binemaya berxwedana di ber xwe de şer dikin.